Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Khubor ding ha Meghalaya kalipman Khubor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Uba Sunshine Makri, Kyrtong ka UDP na Umsning, ula Phah ka Kurwa Sngewlem, Kiba Yeng jong ba HDR Lyngdoh, Kyrtong ka UDP na soyong, ubadey ru MLE barem na katika constituency, but ubalaklan no haka arpaw terik menta ubanay. Nalor ka Kurwa Sngewlem kaba ula Phah Kiba Yeng, uba Sunshine Makri ula Phah ru ka Khubor ay mansiyam, na kabantay kito kipat ba, kibala judan hapo ka soyong constituency, haki snem kibala len, but mentai kibala hap no sya Umsning. Namar ka jingkhalat ka basindat jong ba HDR Lyngdoh, kala pendu mensiam yaki kamtam ba ulakular ba unyarap ikipat, haki tegi shnong kibadang syuhap sya ka Umsning. Kumu Kyrtong juga parti UDP, napo ka Umsning konstitusi iba Sunshine Makri, ni penpawai pihak ni por bani dap ta kajing susi, haba yesngo ka Khubor bai mahedon HDR Lyngdoh ibadi ex-MLA hapo ka Umsning hapo ka soyong konstitusi kubjur kumu Kyrtong juga parti UDP hapo ka soyong konstitusi ilakhat sindat no haka arpo trik bulan Februari arja arpo ar tindak yang kejonga kumu Kyrtong juga parti UDP bat kayi kesem ujungi but ke parti hi baru kawin napo ka Umsning circle ni Sngewlem dia kayi kesem jong iba HDR lead HDR Lyngdoh but kumjuru yaki polok ke prajor kiba don hapo ka soyong konstitusi haki tipor iba bansua kibla hap no syaka Umsning konstitusi ni nakalyang junga kum Kyrtong dalam posisi jinjok manle kei ba don kam kaba u iba lead HDR Lyngdoh ikamla dan urlong nomor ba kala poin no syaka Umsning konstitusi hawas nama ada kalai mana yang juga nga penpau kajing Sngewlem biang susin ni pigi bayi basam jong i lead HDR Lyngdoh hani kapor tanya tak dini kulisuma. Meghalaya TMC presents My Card. Upon forming the government, Meghalaya TMC will create 3 lakh jobs within the next 5 years and provide an allowance of Rs 1,000 monthly, Rs 12,000 yearly to all unemployed youth. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC.